Kako ste uopće došli na ideju i koliko dugo skupljate ove radio uređaje? Pa skupljamo ih još od prošloga stoljeća. Došli smo na ideju zato jer me fasciniralo ovaj Drugi svjetski rat, jer vi slušajući saveznike, Moskvu, BBC, London, mogli su vas streljati jer morali ste slušati samo znači jednoumlje, Goebbels, ove laži i tako dalje. A druga stvar me fascinirala ti majstori izrada tih prekrasnih radioaparata u kojima ima plastike, bakelita, stakla i te razne gradovi na koje neke nisam niti čuo i to. Ovdje je više od 150 uređaja. Evo upravo kolega snima jedan koji vam je posebno važan. Po čemu? Pa nije više stalo. Pa važan je zato što je Nikola Tesla zvanični izumitelj radioaparata izmjenične struje. Čovjek da je samo to dvoje izmislio, zadužio je čitavo čovječanstvo, a još 1000 drugih izuma iz ubljice. Nego, ajmo reći, šegrt je bio Marconi, koji je malo posudio te njegove ideje, no 1943. je to vraćeno Nikoli Tesli kada je te godine i umro u Americi. Možemo malo proći pogledati, znači ovdje je elita, to ja zovem elita, znači Tesla, Marconi, Bell. Ovdje imamo jedan prekrasan radiogramofon Art Deco iz 36. godine, Somberg. Ako hoćete mogu vam malo to uključiti i da malo... Može, idemo čuti kako radi. Znači moramo ga malo uključiti da se zagriju lampe. Evo kakav je to fini analogni zvuk. Znači to se ne može mjeriti sa ovom današnjom MP3 tehnologijom koja je sva skompleksirana i tako dalje. By the way, ja se bavim cijeli živom ozvučenjima, razlazima, pa se neke malo razumijem to. Ovdje imamo nešto unikatno, Jugoton, znači isto Nikola Tesla. Ovdje imamo radio Jadran. Ovdje imamo jednu zagonetku, to je u stvari radio Pan i o tome se malo zna, ali to je navodno, koliko sam istraživao, preteča današnjeg riza i on se proizvodio u 40. godinama. Ovaj Zagrebčanin cijeli je život posvetio tehnici zvuka. Zaljubljenik je u neka stara vremena kada je radio bio najutjecajniji medij. Karijeru započinje kao tehničar grupe Drugi način. Svojevremeno je 80. godina radio po Jadranu kao DJ u kultnim klubovima. Danas ima vlastiti biznis. U obiteljskoj kući Duško je napravio svoju malu oazu mira koja ga vraća u prošlost. Znači tu još uvijek imam sve svoje gramofonske ploče, CD-je, gramofone, Revox, magnetofon i taj ambijent sam napravio tako u nekom retro tom stilu. Želi ostati vjeran analognoj tehnologiji, iako je svjestan da je digitalizacija uzela maha. Mislim da ta digitalna tehnologija nije još došla do savršenstva, jer slušajući gramofone, slušajući trake, Revox, to ima fantastičan sound i mislim da se to još ne može mjeriti pogotovo sa MP3 ili nekom drugom vrstom. No Duško na svom tavanu ne drži samo gramofone i vrpce. Jedan fini topli zvuk. Skuplja i čuva stare radio uređaje iz prošlog stoljeća. U Kulturnom centru Dubrava svi nostalgičari i ljubitelji vintage radija mogli su vidjeti rijetke primjerke iz Duškove kolekcije i to na njegovoj prvoj izložbi ovakve vrste. Kada smo imali otvorenje izložbe, bilo je to jako puno ljudi i zanimljivo je bilo razgovora. Ovakav je imala baš moja baka, ovakav je imao, ne znam, moj tata, ovakav smo mi imali, ne znam, u staroj kući. Čarobne kutije od drveta, stakla i plastike nabavlja preko interneta ili po preporuci svojih prijatelja. Kako kaže, zaštitni znak izložbe je Radio Dubrava. Najstariji radio datira iz 1935. a najmlađi iz 1996. godine. Znači vi mijenjate kroz godinu, dve
i mobitele, i frižidere, i veš mašine i tako dalje, a ovdje postoje neke stvari koje su stare preko 50 godina i koje su još uvijek ispravne, koje rade i tako dalje. Duško je imao i podršku na izložbi. Poznati hrvatski pjevač Kičo Slabinac pokazao je koliko mu je zapravo radio promijenio život. Cijela ulica je sjela, to se slušalo kad su se vijesti završile. To je bilo kao da iz kino dvorane izlaze napolje, ne? I da nije bilo radioaparata, teško da bi ja danas bio možda i pjevač. Dobar glas daleko se čuje, a s ovih starih radio uređaja Duško Cvetojević Didi čuje glasove i glazbu iz nekoliko zemalja. Njegov je tavan pravo malo blago za sve ljubitelje starina. Ima tu svega, a najviše je radijskih aparata svih oblika i veličina. Počeo sam skupljati radije na početku 21. stoljeća kada se vidi da ova tehnologija ide velikim korakom naprijed. A ovdje su mi bile jako lijepe ove čarobne kutije od drveta, plastika, bakelita, koje još uvijek rade. I mi smo svjedoci da kroz 2 godine menjamo mobitela, veš mašine, frižidere, a ovdje postoje radioaparati koji su 60, 70 i više godina stari, koji još uvijek imaju jedan fini, ispravan, kvalitetan zvuk i tako dalje. Radioaparati, oni koji su 20 i 30 godina, pa i 40, oni rade na dugi, srednji, kratki val. To znači da ono po noći iza 11-12 sati možete čuti, ne znam, Skoplje, Bukurešt, možda neke Francuze i tako dalje. Duško ne krije da je zaljubljenik u stara vremena kada su čarobne drvene kutije bile najutjecajniji mediji. Njegov tavan odiše upravo tim vremenima, a on ga je uredio tako da cijeli bude u retro stilu. Imam preko 100-tinjak radija, to možda i nije neki impozantni broj, jer ne kupujem baš sve i svašta. Ja volim da radio bude dizajniran, da on bude prekrasan, da bude lijep i da on bude u funkciji. Najstariji radio, to me uvijek svi pitaju, je iz 26. Ducret, francuski radio. Inače, ti radiji su u to vrijeme radili na više napona, 4 volti, 70 volti, pa 220 volti, pa je čovjek trebao imati posebno, znači, neki zvučnik, pa posebno nekakve antene, slušalice. I fascinira me zaista ta jedna tehnologija, kako su ljudi, tehničari u to vrijeme to pronalazili neka idejna rješenja kako bi to sve funkcioniralo. Otkad zna za sebe, imao je dodir s glazbom. U mladosti je radio kao DJ, organizirao je brucošijade, a bio je i tehničar tada popularne grupe Drugi način. Ja ne skrivam ove svoje radije od javnosti, ja sam napravio već nekoliko izložba u Novskoj, u Novom Marofu, 3 u Zagrebu, u Dubravi, veliku potporu sam imao Gradskog ureda za kulturu i ja želim da i mladim i starim naraštajima pokažem tu analognu tehnologiju, kako se to nekad radilo i tako dalje, jer su ti radi prekrasne čarobne kutije. To je u stvari moj hobi, ja se s tim ne bavim svaki dan. Imao sam znači od svog pokojnog oca, staroga Kosmaja, i onda sam kasnije još tak 1-2 nabavio, pa me fascinirala ona izložba Art Deco, koja je bila u Muzeju za umjetnost i obrt. Znači Art Deco, to znamo da je umjetnost između 2 stoljeća, i tamo je bio jedan prekrasan veliki radio, ali on nije bio u funkciji. Duškovi radio uređaji itekako su u funkciji i rade kao da su netom proizvedeni. Njegova oaza mira na tavanu obiteljske kuće nešto je neopisivo. Osjećaj je takav da je prisutna prolaznost vremena. Znači, prolaznost vremena. Ja sam inače tim izložbima htio pokazati prolaznost vremena i jedan suživot. Kao svaki radio je različiti, kao cvijeće, i mi ljudi smo različiti. I ti radiji su zaista svaki na svoj način je prekrasan i tako dalje. Znači s tom izložbom želim dignuti priču na viši nivo i pozvati ljude na jedan suživot, na jednu međunarodnu toleranciju, druženje i tako dalje. Svjedoci smo čak i Vječanjakove ruže da ova jedna najstarija kod nas emisija na 64 godine ili 65 sad već našim mornarima. Znači obitelj čestita sve našim mornarima koje plove, ne znam, u Atlantskom, Tihom oceanu. Radio je topao, pristupačan i brz. Upravo zbog te njegove ljepote mnogima je i u današnje vrijeme jedan od najdražih medija.